veče. Kao što ste videli, već treći dan zapadne oružane snage bombarduju Libiju u akciji nazvanoj Odisejeva zora. Koji su ciljevi ove akcije? Kakva je moguća sudbina pukovnika Gadafija i njegovog skoro 42 godine dugog režima? Da li će svet ostati isti posle talasa revolucije koja se širi u zemljama arapskog sveta? O tome govorimo večeras. Moji gosti su Miroslav Lazanski, kolega novinar politike, specijalni izveštač tog lista proteklih nedelja iz Libije. Dobroveče. Dobroveče. I profesor dr. Darko Tanasković, naš bivši ambasador u većem broju zemalja i ugledni islamolog. Dobroveče i vama. Dobroveče. Dobrodošli, hvala vam što ste došli u emisiju. Sa nama će večeras biti i Obrad Kesić, nešto kasnije uživo iz Vašingtona, politički analitičar. Na samom početku emisije, kolega Lazanski, vi ste došli onim posljednjim, kako ste rekli, letom jata, posljednjih dana mira praktično, kakvog takvog iz Libije. Koji je osnovni utisak koji nosite? Prvo da vam objasnim kako je to bilo. Dakle, u četvrtak u 2 sata na jednom malom koktelčiću ambasador Rusije u Tripoliju, gospodin Čamov, kaže meni i kaže možete to objaviti u Politici. Mi smo to objavili u Politici u petak. Nema non-fly zone, nema bombardovanja, nema intervencije i trupe pukovnika Gadafija ulaze u Bengazi za 24 sata. I ja to u četvrtak pošaljem u Politici, Politika to objavi u petak. I kažete nema posla za mene, idem kući. Pa ne, ako on kaže, ako takva ličnost kao što je ruski ambasador koji ima sve moguće obaveštene službe iza sebe, kaže nema rezolucije nikakve Savjeta bezbednosti, nema non-fly zone, a meni avion jata ide u ponoć, sednica Savjeta bezbednosti još nije bila zakazana, šta da radim? Šta to znači pogrešna procena ili? Sljedeći avion ide tek za 7 dana. Šta da radim 7 dana ako ruski ambasador kaže tako? Ja odem na avion, sletim u Beograd negde oko 3 i taksisti mi kažu sve je krenulo, non-fly zona i tako dalje. Međutim, u Moskva u nedelju gospodina Čamova, ruskog ambasadora, smeni. Šta to govori? Pa to, ili da je imao pogrešnu procenu, odnosno to znači da su oni u četvrtak popodne između 4 i 10, 11 po lokalnom vremenu tamo, tako nešto izdilovali u Njujorku na relaciji Amerika, Rusija, Kina, da je Gaddafi jednostavno bio iznenađen. Ja sam imao neke informacije da oni se kao Libijci ne pouzdaju puno u rusku mogućnost ruskog veta, ali da su verovali da će Kinezi staviti veto. To mora da je bila velika igranka na najvišem nivou. Šta su Kinezi i Rusi dobili time, ne znam, ali samo da kažem, čuo sam se s jednom ličnošću vrlo važnom iz Moskve koji mi je rekao, opet su nas prevarili. Ja kažem, pa dokle će vas da varaju u Moskvi? Mi ćemo govoriti i o izjavama ruskih zvaničnika večeras i o, kažu, jednoj teškoj, možda diplomatskoj i vojnoj igri na polju arapskog sveta tokom emisije. No pre toga predlažem da pogledamo prilog o posljednjim događajima u Libiji. Dakle, bombardovana je i rezidencija pukovnika Gadafija. Imate informaciju iz Tripolija, čuo sam jednog mog prijatelja, da su gađali luku, ratnu luku koja je pored civilne luke i da su gađali ratne brodove. Pa me baš zanima od kad je to non-fly zona, od kad je non-fly zona za brodove. Ja nisam čuo da brodovi lete. Libijske brodove? Da. To je vrlo zanimljivo. I to je informacija za večeras. Dakle, da pogledamo taj prilog. Ako svet poludi, i mi ćemo, rekao je libijski lider Muamer El Gaddafi dan pre nego što je počela Odisejeva zora, vojna intervencija zapadnih sila u Libiji, odobrena rezolucijom Savjeta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Cilj, kako se navodi, humanitarne intervencije je zaštita pobunjenih civila u toj zemlji od Gadafijevog režima. Trećeg dana bombardovanja koalicija koju predvode Sjedinjene države, Velika Britanija i Francuska počela je drugi talas vazdušnih udara u nameri da zaustavi napredovanje libijske vojske ka Bengaziju, glavnom uporištu pobune. Iako iz Pentagona poručuju da Gaddafi nije direktna meta, u nedelju je pogođena i sravnjena sa zemljom jedna od zgrada Gaddafijevog rezidencijalnog kompleksa. Obećavamo vam dugi, iscrpljujući rat i strpljenje koje nema granice. Ne bojimo se i neće nas uplašiti vaše oružje. Nećemo se povući, nećemo umreti, vi ćete. Pašćete kao što su Hitler, Napoleon i Mussolini, kao što padaju svi tirani pod pritiskom narodnih masa. Gaddafijeve snage su se tokom dana povukle na 100 km od Bengazija, nakon što je u vazdušnim napadima uništen veliki deo tenkova. Borbe se vode i u Misrati na zapadu, a pobunjenici tvrde da vojska koristi civile kao ljudski štit.
Jednoglasni smo i naša rešenost je jasna. Libijski narod mora da se zaštiti i ako se nasilje odmah ne zaustavi, naša koalicija je spremna da hitno deluje. Učesnici su se složili da iskoriste sva moguća sredstva, posebno vojna, kako bi osigurali primjenu rezolucije. Zato će u dogovoru sa našim partnerima naše vazdušne snage suzbiti svaku agresiju pukovnika Gadafija i njegovih aviona protiv stanovnika Bengazija. Međunarodna koalicija može da ispuni svoje ciljeve u Libiji, ali postoji mogućnost da libijski lider i pored intervencije ostane na vlasti. Premijer Rusije Vladimir Putin kritikuje intervenciju. Jasno je da rezolucija omogućava svašta svakome, svaku akciju protiv suverene države. To me podsjeća na poziv krstašima u srednjem veku. Libijski režim ne odgovara kriterijumima demokratske zemlje, ali to ne znači da imamo pravo da se mešamo u unutrašnji politički sukob. Da li će dolaskom Odisejeve zore doći sumrak 42 godine dugoj vladavini kontraverznog libijskog vođe? Gadafi obećava da će radije umreti kao mučenik nego napustiti mesto lidera koje je zauzeo kao predvodnik puča protiv kralja. Nekadašnji britanski student sa Zapadom se svađao i mirio, pa opet svađao. Dugo je smatran glavnim finansijerom međunarodnog terorizma, uključujući i palestinsku organizaciju Crni septembar koja je izvršila masakr na Olimpijadi u Minhenu 1972. godine, kao i podmetanje bombe u berlinskoj diskoteci 1986. Amerika je tada uvela sankcije i bombardovala Libiju. Odričući se programa za masovno uništenje pre 7 godina, pomirio se sa Zapadom, ali ne zadugo. Obučen poput beduina, 68-godišnji pukovnik vlada po svojim pravilima. Voli da putuje sa kamilama, da spava u šatoru. Njegova zelena knjiga zamena je za ustav. Parlament i političke partije u Libiji ne postoje. Preživao je sankcije, bombardovanje, pokušaje atentata, izolaciju od celog sveta. Hoće li Gadafi preživeti i Odisejevu zoru? Niko još nije objasnio šta znači naziv Odisejeva zora, ali mi se večeras bavimo njegovim posljedicama. Dakle, možete li, profesore Tanaskoviću, predvideti moguće scenarije u Libiji? Ja bih pre nešto rekao u vezi sa Odisejevom zorom, ako može. Izvolite. Pošto ste to pomenuli. Znate, ovi planeri medijske promocije ovakvih akcija imaju jedan veoma zanimljiv i crni smisao za humor. To smo i mi doživjeli sa Milosrdnim anđelom. U trenutku najvećeg moralnog pada Evrope proglašava se Odisejeva zora. Mislim da u tom smislu moramo sagledavati i čitavu ovu operaciju. A što se posljedica tiče, što ste pomenuli, znate šta, sigurno je da Gadafi nema mnogo šansi. Međutim, s druge strane, tokom određenog perioda on će sigurno biti još na vlasti tokom dužeg ili kraćeg perioda. Pretpostavljam da, pošto one koji su ušli u ovu operaciju, naravno ne zanimaju preterano životi libijskih civila, ni onih pobunjenih protiv Gadafija, ni ovih koji su za njega, ovih drugih je, koliko ja znam, mnogo više. Sigurno je da će se oni koncentrisati na to da zaštite onaj deo Libije i stvore neku vrstu maloga Kurdistana ili recimo neku zaštićenu zonu gde se nalazi većina naftnih izvora, postrojenja za prečišćavanje i za izvoz nafte, da će možda stvoriti jednu situaciju u kojoj će se posle dugog natezanja doći do nekog privremenog kompromisa, ali budući da čujemo da je za zonu zabranjenog leta izgleda i sam predsjednik, odnosno nije predsjednik, vođa revolucije Muammar el Gaddafi, leteći objekat i da su počeli da gađaju već i njegovu rezidenciju, može se stvari sasvim drugačije okončati njegovom pogibijom, što bi onda naravno stvorilo sasvim novu situaciju. Kakva je vaša procena, kolega Lazanski? Je li ovo kraj Gadafijeve vladavine, odnosno šta je dalji tok rata? Koliko on može trajati? 2, 3, 5 dana ili mesecima? Mesecima sigurno ne može da traje. Prvo, ako je non-fly zona zabranjenog leta ustanovljena zbog toga da libijski avioni ne lete, onda bi svaka vrsta ratne aktivnosti zapadnih zemalja morala da stane. Jer nijedan libijski avion nije poletao. Oni imaju
skoro 400 borbenih aviona, preko 100 MiG-ova 25. Nešto je moglo da poleti, nijedan nije poletao. Šta to znači? Pa on poštuje tu zonu zabranjenog letenja, ali očito da su oni naumili da ga jednostavno potpuno unište vojnički, pre svega oko tih gradova gde se vode borbe, oko Bengazija. Tako da oni gađaju i tenkove, tenkovi ne lete. Ako je, u toj rezoluciji ona jeste fleksibilna i ona omogućava, kao što je rekao premijer Putin, sve i svašta. Ali ona primarno doneta zato da bi se onemogućila libijska avijacija da leti. A libijska avijacija ne leti. Nijedna raketa protivavionska nije ispaljena. Ono što vidimo sa zemlje pucaju protivavionski topovi. Ništa drugo. U vojnom smislu kako će se akcija dalje odvijati? Da li predviđate kopnenu invaziju? Ko bi je zapravo realizovao? Amerikanci neće ulaziti u kopnenu invaziju, oni su svoje odradili krstarećim raketama i to su masovno zasuli ciljeve, jer krstareće rakete Francuzi nemaju, Britanci imaju jako malo na podmornicama i to vrlo malo. Znači ovo sa krstarećim raketama odradili su pre svega Amerikanci. Ukoliko, i oni sad igraju na to, da ovoga devastiraju iz vazduha, pukovnika, da mu unište oklopne snage, da mu srube moral, da ohrabre pobunjenike, oružje stiže pobunjenicima preko Egipta, to je otvorena granica, da ih naoružaju i da ih upute od Bengazija ka Tripolija. To je jedno 1200-1300 km, to baš nije tako mali put. Sad, da li će ovi pobunjenici krenuti na Tripoli tako brzo, čisto sumnjam. Ja mislim da Gaddafi taktizira, da glavne snage zapravo drži tu negde u centralnom delu zemlje, na liniji između Ras Lanufa i Misurate i da tu čeka ako se eventualno pobunjenici približe, ali mislim da Libijci nisu blesavi da ginu samo tako. Oni znaju da će jednom nastupiti mir, da će doći vreme blagostanja zahvaljujući nafti, pa nije niko lud da gine ni za Gaddafija, ni protiv Gaddafija u takvim okolnostima. Mornarička pešadija Velike Britanije i Francuske bi mogla da se iskrca u krajnjoj konsekvenciji ukoliko je cilj zaista da Gaddafija potpuno eliminišu sa vlasti. Ali onda je cela igra jako providna. Ona je već i sad providna. Mislim, jasno je da se tu ne radi o nikakvoj demokratiji, da se radi pre svega o trci za sferama uticaja, za naftom i za fosfatima u Sahari. Vi ste malo čas, profesore Tanaskoviću, rekli da je moguće da se Gaddafi još neko vreme održi na vlasti. Da li mislite da je mogućnost neke pogodbe naknadne još uvek otvorena i od čega zavisi koliko će rat trajati? Nisam ja stručnjak za vojna pitanja. Međutim, logički posmatrano, posle ovoga što se dogodilo, vrlo je teško zamisliti bilo kakvu pogodbu sa Gaddafijem i posle svih izjava koje su date, veoma brutalno, da on mora da ode i to sa najvišeg vrha svetske politike. Na nešto što ne bi bila pogodba, ali bi bilo faktičko stanje, moglo bi ove intervencionističke snage prinuditi upravo ono o čemu je govorio kolega Lazanski, da se ne može izvesti jednostavno operacija na način kako su zamislili i da onda imamo jedan status quo koji će se blokirati sa malim promenama i onda će naravno nastupiti jedna sasvim nova situacija u kojoj će se tražiti izlaz. Meni je teško zamisliti sada da bi neko mogao sa zapada ući zaista u nekakve pregovore sa Gaddafijem, jer su oni njega već označili, iako je reč o njegovoj zemlji, a ne o njihovoj zemlji, za nekoga ko mora da ode. A se slažete da je bilo, čini se, neki uočavaju manjka diplomatije, viška sile, nije bilo onih čuvenih šatl diplomatskih akcija, nije bilo posrednika, tajnih pregovarača, nije bilo dugotrajnih, odnosno dana gde se ishod nije mogao predvideti. Akcija je krenula na brzinu, dosta ishitreno, predvodili su je pojedinačno zemlje. Naravno. Pa Francuzi su zapravo krenuli dok još potpuno konačni dogovor o svim aspektima te operacije nije donet ni među evropskim saveznicima, da bi onemogućili bilo kako kretanje unazad ili eventualno odustajanje ili menjanje te ideje. Uopšte ponašanje Francuske, Velike